Gagod. For today's video, 50 this video, 60 this video. Wag gabae. Maloy na lang ta. Ano saan ni ayuda mo abot oy? Wa na koy bugas dire. Grabe na po ni. Ang gobyerno ron. O man tay ayuda ni. Gago! Pas mo na lang ta ni pinaabot sa ilang ayuda. Wa gyud. Klaro. Skip it about Oh. Slayla manaway na pod. Okay. Sige ko naghulat sa ayuda, ikaw diha unsam ka? Pangayo diha ayuda. Just do. Ora ba kay ilok? Palit ito tawas. Limpyuhan ko niya akong motor. Mahal ba kaya kung palit ani? 50k. Skip it about Balhin kay mainitan. Madaan unya. May tag maabot torong ayuda baka tong helicopter. Mahulog na putog ayuda diri. Grabe. Tulo pa ni hatag nya karon di na pud mo sabog kaupat. Gago! Wala na biya koy bugas. Puta brad ganun ka kay. Tanahon hulat-hulaton. Basig na. Oh, na gyud. Nana. Ayuda na gyud. Ganay. Tanawa. Nara giday ayuda pero ni di na giday kinahanglan pa trabaho. Lami siguro ning bugasa ay. Ako ni abrihan. Just do it. Danon ko ni sulod. Wait a minute. Abrihan na nako. Lami gid ganing bugasa. Sus mo ni lang ayuda unsa man ni? In-FA man ni. Gago! Wa gabai. Hatag ayuda in-FA pa gyud. Are you? Sama na sila oy. Kumukhaon na niyo, ipakaon ko ni sa manok. Okay. Sabod ko ni sa manok. Oh, baho kayo. Skip it about Grabe. Sila ilaw, manaway na po do. Kadi kumukha og ginip eh. Okay. Alang, baho kayo. Ikaw kung nikaon. Layo, sige na kong panaway, kadi kumukha og ginip eh. Ikaw kung nikaon, maglayan imong kuto-kuto. Okay. Kabuhion ka. Wabi ako naanad aning mga inip eh. Nice. Kung ganahan biya katong lami kayong humay. Wait a minute. Who are you? Nawayon kayo. Murarabag. Wala ra ba ito toothbrush? Ilo kay tango. Ha? Tanaw ko. Ang tango. Ha? Kasi nawayon kayo. Pagpalit itong tawas. Okay. Uy, palit-palit. Palit itong Colgate. Give me all your numbers so I can phone you.